Zamzel Production YouTube channel clear tu te in savain kan channel kan lo ma cheu China chuan Taiwan lak nge yan tum hle China in Taiwan lak nge yan tuma tu po tension tum tu le a hlawhchham na tur zonga kong dala pui tu Taiwan fui por zonga chet lak na nei tu te tan kong aping hle ti in an ronin hampur thar le Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin chuan tu po in Taiwan nen in real rem taka mainland nena tension na kong dap tu te chung apik heng kong zonga Taiwan nor tu te chu an hlawhchham sa Taiwan independence engtika ma a hlawtlingai lowang ati karma sa khan khovel ramro pui pasariten China in Taiwan arum thaireng andem na anti chuaka nilaini khan Britain in Chinese ambassador Zheng Zheguang an ko Beijing in Taiwan in room thaireng hi omzia nei lo in tha in seng thon ati sak Taiwan in thu sei tak anti chuaka United Nations 1972 resolution manga Security Council China in Taiwan spy manga by antok ngai lawang ti te an soitel Taiwanese Council statement chuan Communist Party 20 National Congress nei mange in China in Taiwan laka an chet lak dan tur an duang fel ni in an ring expert ten Taiwan Strait lama China military drill wanga khovel sumdong long te vai wana khailak om fo tur chu new normal anti sak Taiwan Strait khovel sumdong lom tang tak ten an paltlang reng thin shipping data atangin khovel sumdong long te tan kongdang thazok zon mu thuai angai don ani China chuan khovel chok boi tu chu United States of America nge hi an ni ati nimin pi amai khan London chuan Beijing in Taipei live fire drill nen an room thaireng wangin China ambassador to UK in Soifia Turin an kova Beijing in Washington khoi huna po achet dan hi noksak antinga nganiang China ambassador to West One Zhang Han Hui chuan America hi khovel chok boi tu ati ani Zhang Han Hui chuan America ina tumber chiu Russia chau taka siama Ukraine manga be hi ani America hi khovel khoi huna po boina engkim boina lama bul in tan na ani Russia hian Ukraine ang bokin Taiwan bul anron tan le ma se an hlawtlingai lowang ati Ukrainians tam tak thi chan po America taktik ten om tak wang ati saka Han Hui Kremlin News Agency tas chuan China chuan America in khovel thudik tok lo an fa fo na hi kandem hle a mi norlui inti thaile ti du da an chin na hi kan thlir liam don lo America hian indirect war hi an thethiam ve e mangchumo miram chung in rel bolna in rol hi simte se miram chung in rel bolna in rol lo hi international relation thatak neina ani e anti sak British Defense Secretary chuan Russia in Ukraine aruna a hlawhchham mek ati British Defense Secretary Ben Wallace chuan Russia le Ukraine in dona hi akal reizela an chet zia an hlawhchham ti alang tran Russia hian hlawthlin zel na an nei tlem hle tharuk don in muna an lut to a sipai le ral thuam an hlohnem chutin ram an latlem President Putin an gambling a khelme ka hian ati fulo chho thatlem arale chuan he in dona hi international ten ngaya kan nei mayang ati Belarus military bases Ukraine atanga mil som pakwa le ka ninga ni zan tan tir khan mun riata bom apuaka Ziabrovka military airport lama thil thleng hi telegram lama an report na salhe a Belarusian Defense Ministry chuan call fellow wanga anpu Ukraine in khovel tan puina chi sang August tha a dollar tluk le ding on thum mu anin beisaya Ukraine Finance Minister say hi merchant chuan September tha dollar tluk le ding on khat point panga an beisai ti atar langbok Ukraine's nuclear energy company Energoatom chuan pro-Russian forces ten Zaporizhia nuclear power plant kablea anpu Russian news agency tas chuan armed forces of Ukraine ten an kap nin apuang thung Sweden sarkar chuan NATO member ani theinan Turkey in wanted list pelet tura an phu chu pek let antum UN Secretary General Antonio Guterres an Zaporizhia nuclear power plant Ukraine mi chu Russia Ukraine te kap to lo ve turin angen Switzerland in Russia le Ukraine in kara borok tha theina na
malak na nei an ro chiu Russia lamin an hnola Latvia's parliament the seima chuan Russia terrorist supporting state a ampom Zelensky chuan trong thei hi apoi ati Ukrainian President Zelensky an official te hnena Kyiv military tactics Russia laka an man thinemo mantur soi chuak follow turina hriatir nilai ni loka Russia airbase Crimea bom apuaka The New York Times le Washington Post newspaper 10 Ukrainian official ming thukte atangin he thil thleng hi anti nge yani ti antalang ma se Kyivin official in egma mo phurna anla du lo ane President Zelensky chuan indona hian thil hretu atan le tlang auna hun anilo tu tepo indona defense plan an ngoi pui thei po le mi fingan ni defense plan soi zut tu ram fing anom ngai lo headlines ring taka out chu pui tu chu mi fing an ni lo phot Ukraine tana chakna indu chuan in ngoi thei angai Ukraine defense na turin soi nem po le Russian invader tetan min baina rem chang ani zel ati Deputy Defense Minister Hana Maliar chuan Ukraine defense chung chang thupu chuatir tu te zon mek an ni a kan mel maten kan lak atanga information andon hian min baile na tur andap ngal ti na ani ati Taiwan wangin China in Lithuania avole ta US House Speaker Nancy Pelosi azin zochia China in Taiwan live drill nen anrum thai mek boka an thin rim deu mai Lithuanian delegation Deputy Minister of Transport and Communications Agne Vaiku Kevikiu le ahoten ninga cham turin Taiwan an thensil vele tarup mai hei wang hian Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin press briefing a Lithuania in one China policy minza saklo China sovereignty anti chet awang hian Russia hi khong takin an chet angai Lithuanian anti-China forces si China in Kandodala condemn China sovereignty anza palo China ramchung in rail bol na ron in rol tum su se antana poi thui thei one China principle minza saktu te piang hi international levela kan indorna po athaber hei hi China politics ramdang tenen kan indorna po kan kalphungani Lithuania state hian Taiwan hi kan ramchungani ti hi an trong kam chau nilovin an pomangai Lithuania lam hian an thutiam an rappel renga Lithuania hian Taiwan independence and anti-China forces an choi vulzel chuan an kongzo a herboy mayang ati ani